Бүлүлугар Тихоокеанскай флот гвардиятын матроха Георгий Попов карехигер гирени көтөгөйгө республикатагы көрөктеги болан асты. Улахан тарахины районнагы спорт комитети оны Георгий Попов терапевттері көголяныттылар. Анна Васильева білімнәбіт сюжетігер көрін. Тихоокеанскай флот чемпиона Сулуспалы сылжан өлбөт гвардия матроха Георгий Попов карехигер быйыл 2 стөгүлүн республикатагы гире көрөга болан асты. Bu sportdan 9 klastan jarıktan mutan. Onlar bu sportdan jarıktan ağacan 10 klastan 11 iskanlı училище олимпийская резерва öğrenmeden oğlarga respublika çempiyonu, onlar respublika aras turnirdарын kayılağı onun çempiyonu. Armiyaga can Tihоокеанскай flotка çempiyonlar biter. Күрәккә республика тараас монноктараттан түйет улустан 6 нагыз киһи кытта кэлбит. Бу сырыга кәрәң ардар бәбиттере көрәчүләре кәрәксәтте. Ол күрдүк бөһә билулуһуттан сылжар Василиса Яковлева гирени көтөгөй спортунан бара суга бир сылжарыктанар. Бу хатыртагы республиканский оголор тохтырыр эме гирелер спортер күрәктә бастымысы ул бутым. Мехавлана бу индикелык бар хлобровер хакиры бар грамоталары, сертификаттары мен тухалыктары яныбын. Республикага гирени көтөгөйгө бир күстәк спортсмен Василий Мамонтов бу сырыга өлөкмө курдук сертен сетте кыттачыны агалбыт. Это на общественных началах минута дама голорбун, терпит голорбун. Антонта келечи багалах олору директачу. Белинге тургунан гире спорда Саха республикатыгар биллердик сайдан эрер. Оны 2009 сылтан оголорго республиканскай күрәк сагаламыта тоғылур. 2009 сылтан агалан Россия спорттың мақсаттары ағыз спорт мастері үйініне. Бейхе алттан аннан бара местеге кире болған білген, бейхені астақанары местеге кираны, үсігер кираны. Білген конкуренцияттан нұғылатты. Эти курдук 2 таңағыннақ кирсилях күннер төміктерінен Буда сырыга Анна Григорьева, Иннокентий Кузьмин, Иннокентий Каюмов, Василий Мамонтов курдук республика бастың гирені анниатчыларыгар сетихиляқтык асты. Онтан чағылға сетихилердақ спортсменлерге Георгий Попов, Джоно, аймақтара медальлері анал грамоталары туттартатылар. Анна Васильева, Леонид Менкаров, Саха телевидениятан Бүлүлуха.